Igama lami uGood Enough ngiwadlamini Sibonga ngifundisa itende, ngidlala itende, ngiphinde futhi ngiwadayisa ama-keyboard engisuke ngifundisa ngawo itende. Itende ngifundisaphi? Ngilifundisa ku-YouTube. Uma ngabe mhlawumbe usafunda i-keyboard, hamba ungi-check-a laphana ku-YouTube, ubhale Good Enough Dlamini, kuzoqhamuka amavidiyo amaningi amavidiyo engiwenzile laphana ngifundisa abantu ukudlala i-keyboard. Ngaphinde futhi ngafundisa abantu ukuseta itende usebenzisa i-09, i-16, i-38, i-14, i-15. Maningi ama-keyboard esengiwenzile lapha ngiwa-break-a down ngisho ukuthi uma ngabe ufuna ukusetha itende lakhona ulisetha kanjani. Nansi i-keyboard yadayiswa ngethinte, nayi inamba yami ngiyibhalile la, ungibhalele nje ku-WhatsApp usho ukuthi Good Enough ngiyayifuna le keyboard, si-arrange usuku lokuthi ukwazi ukuyi-pick up. Akhona namanye ama-keyboard a-available efana njengo-E68, Roland E68, kube i-BK3, mase kuba i-E16 nakhona likhona. Okuhle ukuthi amanye ama-keyboard ngiye ngiwapose mahhala, amanye ngike ngithi 50% off for i-postage, amanye-ke kube ukuthi uwena okhokhela i-postage. But most of ama-keyboard mina engisuke ngiwadayisa usuke kuzoba ukuthi ngi-deliver mahhala ngo-Postnet uma uhlala kude, noma ngikhokha ingxenye yemali yokudeliver kwempahla yakho.